Hindi iria mundu arenda gwaka nyumba endaga kurikia nyumba yake na uthaka munene niguo gitara giake gikorwo kiri gia kuguciriria. Muthuri ti Philip Mutai wakine wakendaga kuongerera riri wa mucii wake na njira ya kuhuthira tiles makiria iria ciina mahua undu uria utakinyanire. Undu ucio ni wamugire ngoro amu o nduka iria ahunguraga ndakoraga akiriendaga. Hizi tiles kile kilifanyika nilikuwa najenga na nilipofikia kiwango cha kuweka runway nikatafuta tukatengeneza za jua kali ambazo hazikuingia vizuri. Sasa nikakuwa bado na tafuta, ndio nikaenda mahali pamoja karibu na Mlolongo, nikapata zingine ambazo zilikuwa ni mzuri lakini zilikuwa kala moja. Ndio sasa nikakuwa na idea ya labda kunaweza kuwa na ukosefu wa zile kala nilikuwa wa zile concrete tiles nilikuwa nataka. Ndio sasa nikakuja na hii idea. Hau niho atuiretwa ni akwamukira githomo gia guthondeka tiles ici na acigemie o ati mundu ungi ndakanagieka githemba we mwene agiekire. Hizi tiles ni mzuri ama zinaweza kufaa customers kwa sababu vile anataka kala ama vile anaweza kuja hapa tunatengenezea, sema anataka za aina hii za kala hii tutamtengenezea. In comparison na zile zingine zimeimportiwa, na kama ni kala moja ni kala moja. Hawezi ukabadilisha. Hapa tunaweza kubadilisha vitu nyingi kala, na hata kama anataka ile thickness ndogo ile kubwa za skirting tunaweza kufanya na ita pia ile kala anayotaka. Na hau niho tiles ici cithondekagwo na thimiti na cikagemio uria muguri arenda ciathondekirwo. Hapa iko white cement, iko changarawe ya kawaida, na iko ile changarawe inatengenezwa kutoka kwa mashine ya kuchonga pumbi ile inasabiswa. Sasa ndio tuna mix pamoja. Kiria kigeni ni haha tiles ici cirekirwo rangi undu uria ni mugeni kuri aingi aitu, o hamwe na githomo kioria tiles cithondekagwo. Tuna rangi aina 3, iko yellow, iko nyekundu na iko ile nyeusi. Muthiane tiles daka iria hari mwako ni riri mweru na no cihuthike miako-ini yothe. Kusema ukweli, watu wale wanapitia hapa nje na wanaziona wanafurahia. Hata wengine wanaingia ndani wanasema wangependa kutumia tiles za aina hii na hawajai kujua kama kuna tiles za aina hii. Tugicokerera wonjoria na githomo kioria wikagwo, mutu agatwira ati mathina ti undu mweru mundu agikinyira kiroto giake. Kuanzisha kutengeneza concrete tiles kama hizi na hauna hiyo idea ni kitu hujawahi kufanya tena, yenyewe kuna changamoto kubwa. Manake kuanzia nilitafuta molds hapa injini sikakosa, nikaambiwa lazima ni import. Kuri aria manageria kuonjorithia na makagia na magutha manene maria matumire makue ngoro, o niguo Mutua aramumiriria. Naweza kusema dunia hii usiogope. Kama uko na idea, jaribu. Hata kama utajaribu alafu ifike mahali kwame, ukiendelea bado kuifikiria utapata suluhisho, na najua mwishowe utafaulu, kwa sababu nikianzisha hii kuna mambo mengi nimekuja kupigana naye sikuwa najua. Lakini kwa hivi sasa naweza kusema hata nipate mteja anataka hizi concrete tiles 1000 ngapi naweza kumtolea, na sikuwa najua mbeleni kama kuna vitu zingine ambazo sikuwa najua. Na kweli ningekwama, ningesema hii imekuwa ni ngumu, siwezi nikaendelea, kweli hatungetoa kuwa tumefika hapa. Oho gukorwo ati tiles ici ni cia thimiti ni kuga ati citire na heho ta tiles iria tukoretwo tui kwa ihinda inene, undu uria ugiragia andu aingi kugemia nyumba ciao na tiles. Maundu merindikitie kumenya muthenya wa umuthi ati ungigathie thoko-ini ukore kiria urenda gitire kuo, menya we niwe mwonjorithia uria woyo ugitwara thoko-ini iyo nigetha mundu ungi ndakana kiage.
Wa kerĩ, atĩ mĩako itũ no ĩtuĩke ya gũthakara makĩria tũngĩhota kũhĩmbĩria tiles ciĩna rangi iria ciroka na thogora o ũrĩa ũmwe tũmenyerete. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV, njĩtagwo Njũgũna wa Ng'ang'a.